Akoma effort and government people Bronya asu ayami abafu ani afufu ebibom afi yofu yoba na yemi yemi anu amoso mo wa na ya kambu na yedubu na yedu conscious center kaso ebe akromo it's a very tremendous sutiani therefore a soft promise now of the conscious center krabi as I say na akromo some program ayana msole ba yeno enne yepo na yepo trasu and then precious and career suffer the background of the Amazon. Now, when you are not to me, that was some of the world. Now, when I am a young priest on the program, it is a little Aunty Bea. I am Akoma FM, and and the one I watch on TV, and I want to the news, one of them, and the other side of the but you know, you're the in California, in Popomo, Vince Room, and New Room, Vince Room, Gary Room, Biscuit Room, going away. Now, do not come out for you, senior. Boss Carolina, and that is pure mammy. Akoma effort, and then government people Bronya asu ayami abafu ani afufu ebibom afi yofu yoba na yemi anu amoso mo wa na ya kambu na yedubu na yedu conscious center kaso ebe akromo it's a very tremendous sutiani therefore a soft promise now of the conscious center krabi as I say na akromo some program ayana msole ba yeno enne yepo na yepo tra pharmacy nyami shira mu nyina esan setem bia prisons yepono yatotom nti ya na manfo na mabonten a monhu de esi wo ha nanso no ye play important role ma society asomudwu omo a omutumi da je se nipa e wo ha ebinu mu abonten anka asomwie enni ho na mmom ni nyina chi Akoma FM akai se sa nipa na e wo ha no ho hia so ochina bi no omufiri ha na omoba aya abonten a omatumi ayi nipa papa enti no omade ya damasese mo de sa de niamai abreye ye de be mo ahu sa amanfo do mo wa abonten enti so obi wa adwemmone bi su kura wo ni tima ye sro mo se o mo nsesa na o mo pie nso a ya ye wa abonten no ye mommodin na ye nyi o mo ntum sebe ya o mbetumi asesa afiri o mo bone ho Akoma pharmacy nyami shira mu nyina esan setem bia prisons yepono yatotom nti ya na manfo na mabonten a monhu de esi wo ha nanso no ye play important role ma society asomudwu omo a omutumi da je se nipa e wo ha ebinu mu abonten anka asomwie enni ho na mmom ni nyina chi Akoma FM akai se
saa nipa na ɛwɔ ha no ho hia so ɔkyena bi no ɔmo firi ha na ɔmo ba ayi abonten a ɔmo tumi ayi nipa papa enti no ɔma de yɛdamasesɛm de saa de nneɛma yi abrɛ yɛde bɛma ɔmo ahu saa amanfoɔ dɔ ɔmo wɔ abonten enti so obi wɔ adwemmɔne bi so koraa wɔ ne tim a yɛsrɛ ɔmo sɛ ɔmo nsesa na ɔmo pie nso a yɛwɔ abonten no yɛmmɔ mmɔden na yɛnyi ɔmo ntom sɛ bɛyɛ a ɔmo betumi asesa firi ɔmo bɔne ho Akoma famous papa yes na sani ya no mijina ha na chese asemoba ana anya be kra na me nkwa na mijina ha yo ahoho ewo mechi muni bono munya guys nti muni bono munya guys nti muni bono babi de muni bono bale ni bono thank you and muna guys nti mesra senka munyeko senera moya no na yentie de ediomo abafie ha anopai ade nchi yenu tuo no ayeno anu ofie ha no do ye di anu tuo papa yes na sani ya no mijina ha na chese asemoba ana anya be kra na me nkwa na mijina yo ahoho ewo mechi muni bono munya guys nti muni bono babi de muni bono bale ni bono thank you and muna guys akempa eni akoma pa a mo de ben nanti abomo bra emfa wo ba bi amowo wo firi ha mo be ni pa kese daache Joseph emre bi mo de fiase okoda enye de boni a woyeye ne mu bi twa to so nanso obega na ni hwe Awurade no ye na din se obegina ma no kore emre bi so ya no kure ebedi ma etimi hyem nkora se emfa hu se empose nipa kura na akoko nu a enu ane se obenya ahunu anopa bi kan se bi se mistake enye killer mistake teacher mistake in community nemo mistake in teacher all chiro eni amapebi a wo betimi de asesa ho watimi ya ko abrabo wo boni yie na metinya me edi se efrimre koi Awurade obetini ni machi akempa eni akoma pa a mo de ben nanti abomo bra emfa wo ba bi amowo wo firi ha mo be ni pa kese daache Joseph emre bi mo de fiase okoda enye de boni a woyeye ne mu bi twa to so nanso obega na ni hwe Awurade no ye na din se obegina ma no kore emre bi so ya no kore ebedi ma etimi hyem nkora se emfa hu se empose nipa kura na akoko nu a enu ane se obenya ahunu anopa bi kan se bi se mistake enye killer mistake teacher mistake in community nemo mistake in teacher all chiro eni amapebi a wo betimi de asesa ho watimi ya ko abrabo wo boni yie na metinya me edi se efrimre koi Awurade obetini ni machi akempa eni akoma pa a mo de ben nanti abomo bra emfa wo ba bi amowo wo firi ha mo be ni pa kese daache Joseph emre bi mo de fiase
The fiancé of Kada and the money away here, name me trying to so. Nanso, Opegan and you have did. No, I am not said, Obey Jinam and Craig. A little suya, no Craig ever demand. Amen. Dia prisoner le bia ka kwan se obi ba firi ne pem na waba abaye adoye ye to so bi nkwaya e ba fa so afrifia akọ tele bagina me no nyina anamu asere gina the leader of image na ya de na se a ham e dia mamo se mo anka se ma funu pem na fe watu anamon na enye anamonto sa keke ne mom ma kura ye niema bia ne wom kare wom Yakopon Shamo, Nadia Barton, where Hobiano, Shamo, Amemo. And they fear you are seeing how you listen, and a pie with Germany, I don't belong, and then we're a book person, Yakopon Star. Now, what's the aye? I don't know, share among Yakopon. I mentioned them once again. No, no, I said, I am not a problem. Amen. They are prisoner, they are Kappa, and said, or be filled the pen. Now, what back Abaye, Adoye. Yet, also be on fire, ever first of Africa. Till then, Bagina me no nyina anamu asere gina the leader of image na ya de na se a ham e dia mamo se mo anka se ma funu pem na fe watu anamon na enye anamonto sa keke ne mom ma kura ye niema bia ne wom kare wom Yakopon Shamo, Nadia Barton, where Hobiano, Shamo, Amemo. And they fear you are seeing how you listen, and a pie with Germany, I don't belong, and then we're a book person, Yakopon Star. Now, what's the aye? I don't know, share among Yakopon. I mentioned them once again. No, no, I said, I am not a problem. Amen. They are prisoner, they are Kappa, and said, or be filled the pen. Now, what back Abaye, Adoye. Yet, also be on fire, ever first of Africa. Till then, Bagina me no nyina anamu asere gina the leader of image na ya de na se a ham e dia mamo se mo anka se ma funu pem na fe watu anamon na enye anamonto sa keke ne mom ma kura ye niema bia ne wom kare wom Yakopon Shamo, Nadia Barton, where Hobiano, Shamo, Amemo. And they fear you are seeing how you listen, and a pie with Germany, I don't belong, and then we're a book person, Yakopon Star. Now, what's the aye? I don't know, share among Yakopon. I mentioned them once again. No, no, I said, I am not a problem. Amen. They are prisoner, they are Kappa, and said, or be filled the pen. Now, what back Abaye, Adoye. Yet also be on fire, ever first of Africa. Till then, Bagina me no nyina anamu asere gina the leader of image na ya de na se a ham e dia mamo se mo anka se ma funu pem na fe watu anamon na enye anamonto sa keke ne mom ma kura ye niema bia ne wom kare wom Yakopon Shamo, Nadia Barton, where Hobiano, Shamo, Amemo. Yo, so it's a mobile alangado. Christmas. I'm on fire. I'm on barbecue. So they are. Sanitary pack from Miami, biscuits,
Good morning. Yo, so it's a mobile alanga. Christmas. I'm a guy. I'm a barbecue. So they are. Sanitary pad for me and you know, because I am a little so biscuits. Onuma eye ekwabem kwa na otiminya ana otiminyi dru stage because utie Francis nkomo ya osi be 7 years ebe eno started me mbisa an age am person me bisa no so ma wo hwe ni fie na wakọ nanim kakra obi timinyini ansan wenya saade na aya esie omo On se obi timinyini ansan na sunsun na bewale no on se tumini bi wo a otwam ohu pe na opɛ wa no awale wo na ohu a on se obi wo a wa ahobambo enti tumi no anta ontimi wale no enti ene obɛkɔ no akɔpɛ foforo sɛ de bɛma otimi hia oba opɛ na wo mpene no akɔpɛ foforo no wa pene no saa na sunsun mo se etie okay enti sunsun no wale wo a wo se wo ni kyese wo ma wo ne nye kyese wo ankasa na ni gye de ebi ni wabra bom efise ade bi ya bɛma wani agye bi obesizi eye sika wunya bi abema wani so nye wo da ade be kyena ho nyina ase wo ba wi a no obese wo ho wi a otimi ma wo ya wo ye be ma otimi ma ogono obema be ma no kura sa atwa ko aye ketuwa bi obema sunsumu yare enna nyina sunsumu na yare enna mu yare waso ase yes wodi nyina be ma wo na de ya kura wo mu ne se wo yes wi a wo ne wo ba no wo da obema ne timi eswale sede opebia se wo pesenka wo ne wo ba foforo ehia wo physical etimi stole no bes wonu wie na okọ a obi wo kora kokọ hia wo ba ankasa obi wo ha wo yere atu se one ne yere wontimi ne be ma no sore Francis me asema papa kan we dey very personal say o ne sunsun kro no da wi a na o girlfriends that time na on pam o mo nkoye no so woni o mu hia utimi ne da te sesene a sunsun mu adekro ne woda no David adentia aya den na si difference ne ye den te say Miguel na baba me nchen no on de metimi ne da metimi wo bre no pa o girlfriend sunsun mu de no David physical de utimi ne da fine yes okay asunsun de ne de on de ba apaso no romance onyo shi no so aba on de ba obey pepe wana wajauko okay has it been a time at me pese yenka de na papa so for king o girlfriend about ho o pese o de ne eda but obema ne entimi engina so ana ebie begina so crown ko na wa hwa wa ho odin anka wo no
eso timete e di ma ebi si mi soda na girl bi free baby no oba me ho me invite no oba nti oba ya na me hu na pe me be ma no solida an solia na be chia o ma chi ma me ja na kwa ma no kofi na eno no uni ni share da first time I hu first time 20 minutes nanda that time na susu bi no wa be da kwa na say na nyamba e na e wo no I mean that day now about physical body but no my but wait minute no Debbie. Oh, okay na my member Emma 8 now see o mapam o no and that time ade no e sha say urban on kai say around that time no ukoye bibibi u expose hu bi in a way bi say oni yen edini ye pa ye mamumia fishia pa obi biara otie yen na ohwe yen e wo Facebook TikTok and na YouTube ye mama fishia kwan shonko so kra esan say ye share 2025 asi enene da edikan a ye de dwumedie akomemu nsam ye de ebremu nti ye da masenso e wo afia etwa mu no ye be share dwumedie yase momoa ma ho keka ye hia moa sania mosi boa yen no eye ye ni so bebrebe ni esre nyankopon enhira e de amaya boafo a mo ne ye edwuma 2024 na ennenso ye gidi se ye hye afefoforo yase saa enso e na mo be krakra ye na maso ye mu na ye nyina ya boa ye ho ama dwumedie no e de akoso eye akobemu nsam dwumedie e baso adwada kopim efiade bia 12:30 e kopim se nomiensa e bebo emre bi e wo ho nso aya mo hu yen e wo onia TV so na mmom se national assignment bi e wo ho ti se de national assignment bi e wo ho de a aya mo hu yen e wo TV so na mmom no with or without TV radio ne de ye adwuma wo pese wo hu yen a wo be ko Facebook Akoma 879 wo be hu yen e wo ho na wa share wa like na wo nso wa comment weda no papa say be say obi ewu nipa kwa wo de menka ne wo se be say obi ewu enti efie ha ye nyina de ni hwini mu sone de ni tie ne ya eye ne ya de obo wa de ni mnimu keka no me de ni nyina bi mi won bi enso edwuma no ho do nti no e wo se ye ba na ye besum na mu hu sa akoma mu nsam dwumedie no enti nkoda ye ko break nyame adom ya ba na enne ti bia wo mu bia de me ka che o nyina ne say let's go off the past. Let's go of the past and forge ahead. 2024 no akogu ewrade adom wo de wo 2025 enne eye 6th of January so oda so etiase na won kwa wa hoden a de etwam no mane ntwam nkowai tusudi de etwam no tusudi ho yaw obi wa sabe wa sheda starting from 21st January 2024 ene yaw de bia wodi ye no afi no watwepe ne paper ena wo kai sa na wadaru mu e de na de bebrew ebe ma waduane adi ebe to nkwanam ana de yare ene depression ena ede ebrew de course 2024 ananka opese koyie mawo na ankose nya wo wusi peno no let's go of the past 4 John 2025 wo nkwa wo ahoden a fa hoden nyina fa ye wadwuma na fa empaibo etai echire afi bia mu yesima yesi this year na my resolution say and my say ene yen komo na ye bebo no yesi starting the year right we sebio uye Kristonia you are starting the year right or wrong uye Cremonia you start the year right or wrong uye Buddhista you start the year right or wrong sebio ye na nanoma comfort de ni bisu na osomwa you start the year right or wrong ntende yen komo na ye bedi no etwafa ba bia na pakro na ye ni bedi komo no so de ono na sa no pepe wasini pepe otwako ba bia ntende ye be hwese ne afoforo no ya hye ase no se ne ye be hye afinase yie na ebekọ akowie yen yie me kasa me kacha say yentimi mfa ewrade aseda endi de biara da mia minia madamfo a me hu no 22nd December no ba fie he ya no ba gi ni bronya ade na me sign ne kasa ye 26 December na 1st January media platforms are wasu yina or we yen happy new year second the yan say Caesar Anadem ono ene news editor or your programs manager ewo Ebusua and Ultimate FM wada wewu woni ndem Mr. Sadan mentimi anda me kra hoi say obia enwumre o wa be hye yina se no wode kraye ni o se no wode ye de no obia abotoi wakoda wansore nti se wo de wo nkwa na wade a de radiase eno nti na me ka say
let go of the past. Now before 2 days before I will be one same maybe I miss me bisasa as we say go be wa aya wo hu ni same bia wo trotro nsem bia ye omo keka ene ne ye bia omo ye no bete na npakro na ewu no bisa ho say on the draso no Caesar Anadem, very thick, tall, handsome, humble, very intelligent young man. Woni ma dear papa enso obuni panso me se 22nd if ye ya e na media fo bro nya ade apanyi bi de ma se me nchema wo mo ono aba me ne na Victor na net security gate wo e no begiye me ne kasa 26 1st January 2025 media platform wo to bia o sendi ye na fishapa afini nko yie emfamaye anopa wakoda 2nd January waso on sorry da ye kono kene dan a on the da kokodwo to wewu into uwan kwa de radias why de radias na ka intelligence nkwa de a ebi esika de woni bi na ka intelligence a anka ebi anka Caesar won film enti yenuanom a mo EIB network ebusia ultimate ye mamo yakọ kese papa nyame enchechi mu nyina mo hwe na ni se eye da no edru ho a nsem trofo a ye wokuma se ye nyina ye ba be kam ho ni akojam yenua be ma Caesar Anadem na irade edi ne kra edi esiye mamemma me guest your very own special one Reverend Promise Ofori ono na fi oye sofo ye de ne hye ye ndwumedi ase san say sanyame enka ye ho a ye ntimi nko adan mini ni di nkomo wa ase o me se papa ye se bi ma ye niama bi ebi mu ye niama de bi ni hwe me ni hwe de mo an yakopon a owo suru ya ne papa ne me maame o mo na me wo mo enti papa wa na ye de wonam nti ye sha finance na ye very right and appropriate say ye de papa ye de ne be hye ene ye dwumedi na sinte ne ye niema no eye asedanwom eye mpaibo eye nyame sem ka ti ase ye ni nyame fufuro bia nyame dadada na ye ne nam Reverend Promise Ofori Afishiapa afi gomati mfieso ba cho hoye edim kunem ai enkomo no me refi yo na je se na ma me Charlotte fie gabra krati fie no bi sa say o ka saw the Reverend Promise no ko be bi na wo de na ko de e na se mama pa chom de ne beko 26 me de omudi kan koye na oluma ne di 79 years into me 26 no me ko akọ spread wo mti me ko spread wo mo nti afi na aka ye house papa pa chom refi ye mati chiachire tutu no se akoko wate na bi la san wo mame no so wote be na se man hwe ho chiachire tutu no se akoko wate wonti ase there be just out chairman say anyway they ofanya family do sala level no achichire oni takra te ka se chiachire tutu no ha je se ni akoko enti fa cho eni nkomo na fa wo kan be so na bila so kairo o he go se ye nyina o na wo fa de me kwa mitimi ko nja no ei wo fa me kwa mitimi ko wo fa do ba kwa wae Ajapagi wo so me ka ro ko se wo ye mu ahye wo so se bi ato eradi hu ye mobo nyame ne afishiapa afenko bro nyem se wo die me di yala ye me nyamu ayo ne free second ho konna pressure bi mountain ye majigu ye I no ko da ye fourth me ne me papa keto akasa na enne 2 am me na bi mo frem say Papa Efrim o yare ya na David ye eradi hu ye mobo nti se wo hu ye ka ni say na appreciate the gift of life me de bia me ka me se obi ho no ma na opa bibi kasie bi na nyankopon fa ma ni nti no aya na ohun sanyame aye bi dia ma me na ofo bi tv sam say se bi twisi wu ni how na misna mo a mo timo kan se mo a mo ni se me wo how bi wo ba bi bi ka si how agu me dia me no sha me so kra appreciate the gift of life ade na wo pent nyankopon de ma na wu a na ye de last year e na wa wonu e bi so wa pa 7 years okọ wo de na to no anopa na me ne kasae na ni kunu ka so mo de na hospital labor ward 12:30 12:40 ye studio no medu manager office na nim wono ma na call by na ye ne number me peki na ni kunu na kasa ni su no di hia be wa wo su ne wa wo enso wono an kasa frim ne ba na de ase nti we hu ade na ye pre nyaba na wont na sim hunu abofra no kro wont na se bonni ni mu ala edwin no nti wo pe bibi na won san kan ya susu pressa wo pe na bia na nyankopon mhwe mu no
time no nso na wa wo prepare sa okope na wa kwa akohia de ni kwan se okohia we any enenkomo a any Reverend Promise Ofori ye babebo we are starting the year right. Peggy, last year enche be raba be kan yensa na me ndi kan sha se feel last year ye highlight from time ayen ye be so mu a to say ye hwie ye highlight of last year in program no say na usi hu no na this year and then I we expecting say ye be ye Aunty Bea me da say eja ye cheti fo ne amomu nyina efishapa ye de Nyankopon asese wo de yakọ na wasade aba efiem ha surudwem ye nyina ye hodo de kakra ne so nim say ye weda no we time no ebefa Aunty Bea ye be so mu wo mfinfini but so far so good ye tiefo ne yahwefo eso yasene ne yankasa team ye tirimu po ye ntiase afene kwa wie na Aunty Bea na minim say ye bi ye bi ye ntimi emmo ye ho abaso but me de minim say ye bi Aunty Bea ye bi pa ye bi na wo bisa se ye shafi ase ye be se Nyankopon say Aunty Bea enkwa ene ahoodene ene hwefri no wonom na ode enkwa ne ahoodene dum ye na ode nimde esoso aka ye ho se be ya obema ye kodru honhom if you say ensembe brain ne wo adwuma we mu se de wo kan ye ni nyame bia me dada na ete bi ko me so me ntimi kan che Nyankopon se me dana because pressure na me dey free empaso kwakoya de o kitchen no nanso so dani de nyina wo kan ho Aunty Bea se wo de nkwane ahoode adum ye nya na ode ni favor no so dum ye no ama ye kodru honhom eno ni ade sifri Nyankopon eno ni ade a yesre efri Nyankopon eho eno eye Peggy enche bia obeti era so enka na ono nso last year time ono nso ebeka ye ho a ye adwumadie no ene sa brain de afin so ye nyina ye expect say ebeko enti no last year ye beko no mu no ye prisons achede ye prisons achede na yesre adofo mu a na ye de akoye ye nuanom a omwo enadwefie no adoye na moye ma no ebro so papa se beko prison mienu central prison na menhia prison na yakwakoye omadoye no na enya asem ketwa because of the perception a enkofo wo edify prisoners ehun na ayede na so de bia me come say we took it to the altar of God na Yakopon so de so do hoto no so a wanim engwase de biarada ne Awurade ka adofo Akoma eka yetiefo ne ahwefo Akoma ma mo be ye yadoye papa e ma ye dukoe ne yekoye mienu ne wie ye no ebi mo se da bi makoye wie krampo na sa nhira no ye pese ye nso ye sa eka bi enti ye wo hwa e na adom moso cold store ye kosere wo mo so mo mboa ye papa na time no mo ye se no mo so wo time a omo cha o madoye ne ama ti ye yekoye adoye ne wie ye no chief executive producer wo hwa e no nya call efri adom moso cold store e na omo se da bi makokra mpo na wansa mo besere ye ne de ye beboa mo nti omo so abren emo kotokuo mienu e na anwa nti wo ba ye office ho no ma anwa kofo galon no kese baako nti adom moso cold store ye ka amama hu se nyama na modi abren ye no ye damase papa nyame onhra mo na onye mo kese e na ye maami bi so ye friend Madam Vida oton drinks any insuo ewo taka makro edwakese no mu honom ono so that day na ye nam kwan so come and share prisons no e no frey 24th na e no so frey say oh me want drinks bebre wo ho ampese me de mamu na mo de kwale se maami ade na ye late o ye nam kwan so ye come and share o se me so my body se ampese me de mamu say ye ne den e ne se ye ba bechi nti eno so ba ye office one mo abo say drinks esum ho achaka na paya eta hopo na we executive producer we by the power vested in me we will determine where those gifts will go nti business no mutie ya we Kumasi Central Prisons for and Amenshia Prisons for ya fambremo ya fambremo de abramo na ye nkofo bi ho mbebo ya so bo ofi asa ya nanka ye hwe kunafo ni nyanka ne ewisia mo di prisoner be counter cross ye nti ye ni chief executive producer and spiritual director Papa Promise ye ni nibedi nkomo ni ahwe sa ni ama we bebe omnom dodo om na se betata Papa Pacha say ai prisons omnom dodo I am in the papa nti no papa nti ka o de wo direct ye kan ye fa nko him ai King Jesus orphanage
King Jesus orphanage. And I said Patmos orphanage. And so was it to baby. My name is sister. Ye be about 3 years in the uncle, ye be okay. And no mammy be no a radio. Oh, was it? Aunty Bea, mammy. Wow. Bokona mammy woof pa, and I so be for move. Wow. Mama. Or my dormitory, no, my dormitory. Or what? Chese. Ukona yes we ebi wo tertiary o show mu yi ebi wo secondary school and the me am say me ka say it papa wo susu senka sa nia ma kakra na be su echi no ka ye fa koma children so mfu na nkra no susu ye ma dembro ma brabo nkra no ade am hu won kwada ho emere bi abrantie bi amenti mu me dinya stroke okay na me program man na ebe kache mso nya stroke na ko hwe no Aunty Bea ade otimi ka me wu and a doctors in say emfa no kofie aye na bade na yiri sa anyam na yiri nyam entimi ko fie na ne ba yenyim na chi won kwade onte kura kan yonti na me hwe na yiri ne yiri onyim ne mma no na Aunty Bea ye bom paye ne manu su na me su enne ye kache so na mo ka so na yare na woni Nkwampaye. Nkwampaye. Eni ye de be papa ti ye de be ko. Enya se nketo. Yes, spiritual director say Franco chief executive producer who pay the things who go to the children's home. What I say yo. Eti Adom Moso Cold Store ena Madam Vida oton drinks ewo takwa macro jakesie mu. Ye de mase papa say mote say yakoye wie kura manka say o makoye wie kura ye mfi mu na mo san de mo niama ebaye. Ye de beko akoye enkra bi so adoye na irade etie ye nyina yesufre na omompa ebo no ebi ababa beso so era Aunty Bea o de wa yare kafra but em so di bronya no so oh dabi o ye sure bronya no die me di ya yes 24th na sa na wa yare for that say pon ye de nyina na ye kase ye nyina me ka yimi free mu ya ye keka me ka okra ka mo to me pay shi kra na ka me 24th na so bo wa se bo abrewan ka me ka mo ho 24th na de ensuo bo wa wo se ma fi me say nka mo to me kra say mo kwaji mani nyame ne ye dancing mo jimani oh ensuo bo wa osiabo nka se pete e bo mu akasa boye oni pegi oh ani bi ka ho e do afọ me mo bo mu din ya ji yani pa me mo bo din wa nya hwe minim sa mic be ko bi ono ko case wasre nti o kan na ye pie ko case wo mtu ya check na so na me hwe fie ha so mo ji o mani no wo fa bi na de onko because na adwuma no suma no nti wan ko bi oh nya me adom wan ko ino ko bi moto no ena mi ame ba se mi say me sheda na nim no me mental faculty na nya peki ye se mi fa ne belucha na say ba for da komi who which one to call him because when you rasta no it I say me who na say you no say nya ono okobi sanka nya kwa enya sanka nya kwa anka nya kwa it okobi o mu kwaji mani if you have been someone na muji mani wa hapa o ne wa ibi afim ba ko ho ye prefect wo Frank dabi prefect no Frank watu bata kwara watu bata ani if you have one two bata Sir John tapita Evans dapi ani ma yira fie ha na no cross and sending lorry fe no aka akwantu na me so ya headmaster no ona headmaster o ya fit mo ji woni ko na so afide toa na we ji no kwan bia bi so a ko fa ha ni amane bia na fe after 24th na den toa fe so wo yare me se me kwasra me oluma me de yare na bai me da from na no ni wa do de sa wo ko jaso ana Akoma dan jaso na de yare bai afra sa second ni aye timetable me yem ho hia ni na se de news no ye stand ye adwuma ye ya se me mobo dana second na nyumia me ko du fie ne de flat me sin yes over speed na mo con 24th the who san so 24th de nyamia ni ku nyankopon ye dance ni Aunty Bea ye koda na ba ho ma che 3 am 3 kura ne sei o de ye na me confess na so for 20 oh no problem say o ka o there's also bit
amo ma me signal no o se na nka o na smart to so so me de woni ba bia ye nti na okobi enye yi smart to so ne ma me be frɛ no ne ma me bai me refi se papa promise ha na me kwa bi sa smart to so e ma to smart to so akọ bia ne mama so for ya nka akọ bia konkro mera awade nya ne pa sa o ma no afrɛ me kua na nkofo na so mo yin fa na me se ha se o mo sa branch wo se ne ye call na so mo ni nya me you for no pizza for no ye chia o the joint for any the joint pizza ye chia why afi aya mu ndi mu ne ti say rubber say ma mo pressure no ma say aya double package dey there ko ko gu o mo so oh I see ko ho me di ko gu o mo so ho na bibi nse dance an ko ba we anya we sa ti Aunty Bea time I sha ase from September right and I will be joining kakra na ye from September na till ye wie 24th no say now because so the ofi baby na buy na because so ho enti no say na esi kona afi way 2025 and then I tie for expect okay Aunty Bea me da say ye na tie for ni afefo ase ewie na ye ma ye nyina ye ho afishi apa ne ensa me ye ho akwaba Aunty Bea me ba early September na me be kam ho nyame adom but se me de toto eniema ni de niema toto nsene ni a na program ni because of baby amewo na be host bi sa se de ene me ye wutu ice no Aunty Bea aha de ni a different thing altogether said de bi kan ni ade ni said de nye se bia me went na me kan sa obi ade dance say ha de de bebre so bebre o enso so bebre compared to other stations ne de aha de yesua de yesua ye gie futuo ye nyankyere free mu nye da bia na me be ma bi na wo ye na my expect ni e be kasa yes nti so far so good me join e ha ne de ene ye nyina akọ na ye kọ no a unity ne wo hwa ye de kọ no nse ba ni so ayemu a ti praye so yi ba ko bebu ka bo mo ayembu de bia rada odo ne kroye ne se mpo bibi he obi kura mpo a se de esi kan ne ade no bi won ma ye ne Aunty Bea nya ade but ye kọ ne Aunty Bea se ni otie wo de na se ya ye nyina ye move na bibi etinya Aunty Bea so far nyame adom me beto ye na oje ye nche but what me atwika ni yi what ni yi what ni yi pa me nyankopon adom wan fa yankoto amene e de atwa afe no awie e de ye sha afefo frase ni ayeso atwa di ampo nyankopon ni se omwa ye na onye ya dom na won fa hoden kase dodo no a emfa ma we san se wo ne ye driver panyim chief driver na nkasa se wan shepot host ni amana ne ade de da ye nim ne bom pe ni ade na wo de bra na ade a ye nyina yakoto mamna ne yakowu ti yesire nyakopon ahoden ene ne bambo ene na yaresa omo ahoden da bia se bia betimi atenem na watwika da bia betimi atenem bi so sa ya betenem o Aunty Bea da bi nya botere senti wo de wa na mo betimi bom pa ya ma no ya ahoden o to da bia no akasa na waje off kakra na ma betenem Aunty Bea so aya yero ho afi na nyame nka ye ho ti Aunty Bea ye da wase wa ya de etiefo ne awefo nso ye yimu firi mu enye ye nyakopon hira ne yesere de ma mo se mo ya de nyame onhira mo se de bia mutie ye se ya ba afi so mo ne ye nko se de mo ne ye ko afi etwa mu mo ne ye nko saa na afi we kura de ebe ye da cha afi etwa mu no ene ye man ya hye ne bebre aya na kama se de ye de ayefukuna aduane ekọ no saa pepepe ne yesiesie na ye de brem nti wo de mo ne ye ntena na munum ho de biara da ti Aunty Bea ya ba ne so de ne ya ba ne ma ye ba wi ni nyina yo me da spa papa nti ewura ono e na eka me ho se nya me ni ho a e bia metia me na achi yare bia ono eka ono so ye co-host of the program Papa say enya akwantu mum enya akwantu anya yale amen afi kwa mpese me tietia me na achi more pa ayatia break mintia break there be obi say traveling is his hobby no be some me hobby ne say na say nyame na ya wadom na wo ska na otimi tutu kwan na nka oni ska nka say traveling is your hobby no be some say na what is your hobby na say please I don't know my hobby eti for ya da mas pa say money Akoma mu nsam dwumedie no aside from time a ye be so ma ebe pem sabre obi ho no ma o tie station bi because of one particular person inti nipa ne kwa o tune offer eno no especially me ya sida kese ye sponsors a papa omoda ye show yi so nyame adom ye kasha nyame animonyam say fiti time a ya usu bempa be so mu na yenso ye be so mu from July me fan say about first last week in June but me dem fan say
July and officially e sha se omo sponsor show yi obi ankoi omo aye beto wo mo no omo a na ye ne omo ye adwuma empo ebi assign abeka ho so it means that ye no eye mo fe eye mo ni so ti de ye hyem sa afin so mo ne yen enye adwuma mo wo pese mo be sponsor ye show yi akwanya e wo ho de ma media general na sa Akoma FM ye package na ye hwon kokra free different stations and they say oh yen twabo ne ma ye bisa say wo budget no any say na Anita ne Mr Patrick mo omo Patrick ahemfo no matena se omo say okay usika ne ye say nti ye be hyehyɛ ama na si uti senya wo sika no esi eti nti afin so yesremo companies mo amoton wade mo amoye mu businesses na pese ye bo wade ton de hu dehuro ewo Akoma FM titru Akoma mu nsem dwumadie ne so a akwanya ewo honom Akoma FM ye wokuma si askwa ye ne shopping mall no e na edi enhwani mu ye production lines no e ye 0530 507849 0530 507849 two person sponsor ye na ubetimi afresa number we ya ye be ma ye news ye sales executives no edi nkomo sanso na wo asem bi ene how bi ni amane bia wo de afresa number we ye producers no so no obedi nkomo ni aka cho se ene echina eda sei no na onso de wasem na ba bebre na omode ba ye no nyame adom yetimi pe ho solution obi de okra de ska no okọ report ye wo police station odu other police for ne say wo de ka ni aka cho so ye kohwini a wa ba report first kanija police station he yet ne ka no kra de onu an no ko ma police for nti okọ oyo shafo nso Aunty Bea na de esunu nko na adwuma no nko okay beka esunu complement adwuma no okay but do no ama adwuma no oba weme no esunu okay okay eno na wo se nipa hwe ni ye e se nipa no bibiri ba ebi a o se me pesofo o hwe ebi a sofo no to etene ne nsama nkofo tigu no nyano na akoware no nipa ban no na akoware no nipa na ne no kotena se aware ase eji se wan hwe eno na o hwe tra eno na so otene ne nsama nipa tehwe a eno nko de ne asemato eti papa sofo na bilada fo pasuru no wafa pata official pa wafa official pa afin kometu wada fo ne hoye onti ne kabio oh there's one settle no I'm not no yan de na ebibi oho ebibi o so aba na mo kakra bi e okono na dwen ne se okwa akoye ahunahuna me ona wo ni se mfani ya hanen kwa prinkers me bi wo kra ye hunahuna o ka kire me se ono obe Kumasi 1985 woni Kumasi chen me na de wo Kumasi aso asukwa ha watena ha enti obe kire me enti de mo hodma na asukwa de commander friend o se nana se wo ye lesbian o ma mi hu kakra wo office ni ye program si ya na me sire kwa me tu ka ko e ko ya woni papa na me si me then na esi na me cheche mu na cho me ke kasa na commander say what the will be 6 years oh ma say ja kana na say na ye in fact I'm say ba me say na ye 5200 wow 6 years 5200 na odikatua otua 3000 1005 baako 1007 baako and otua it that am na ka 700 cedis okay and the last amount otua no August 27th apart from the koye for party na guy ne beje wo ontua biem je ya beje wo otua 27th 28th na if party na bo na beje and we went to a akopim say e nti da na me ne kasa no me frena no won fa me frena me other lie e barely 2 pe e no peke ohun say me da no from na am say masa ja what dem trust ani azasa na azana me kan ye no ene bubu na pre si won ti bi danti wo de me ko police station am ba be kire no azana se no kan so azan ne kasa bia asiye ne say obi a odintro on kan okre da bia osesa won no kan sam foforo yeso ya azan ento se sansu ba ya sa kasa me nyusu ma obi o pesuba o yi a kire me ne de message ha ka cho so ya azan
Now science sumano. Oh yeah. Until Hona Mwana for comes to the court. I'm so okay. Until Papa catcher and say, Commander can say. So Bema match anymore. I just scan that table. That's right. Scan about the hour or match him. Today is canto. But also any minister and today and then out. Before I catch a commander say, she can't be any problem. Ọ̀nàjọ́ kọ́ wá dà. Mitchell channel betia. No, pass also is canto and some amateur. For the party, young children and now chimney. Then you scan him. Also, scan your problem. It be hard one or no frame says, can I ready? Now, on sending mommy and answer on family police say, okay. So we have to police station tables, commander tables, in Tifakoto. What's the traffic? To I'm so confused with how I send the mommy. Now, I'm in Fred, commander say. Tibuhana commanders of friends say or this cannot bring. Today no, and another year call prisons and intimate me. Not the chin na the cocogia, the fra brand here. No, man. Tisicano, but I'm so tear 4 times. No, dear, yeah, that's it. No, pass off me. Say, it's your way. Yamin sure say, what your name? Why are you honey? No, beyond the culture say. That's Jimmy and then some woman information I'm a woman. What did Jimmy? Cover you in a piece. This was how could you be free buy and Kumasi 85 from Kobasako. Yeah, but yo, Wapa, Yamiadum, over executive producer, only Nanaya Usubempa, Usua Bempana, a chassis. From that time na till time, Yamiadum, minimum year, Yebesumu, Ebepum, say a call breaky. Last year, Yeberiano, Yakika, your stories, Nibi Kakra, ne, feedbacks Kakra. Highlights kakra bi obet media mayen e na this year nso omo mutie yen ene omo ehwe yen no e den na omo benye free o yewia na afei ya ba papa promise wo ne ene ne beye enne ye topic no ye say starting the year right see e be sha finance ye ye be kwa akọwie yen ye eno ho nkomo nende ye ba bebo nti nana yenko yo Aunty Bea me da say na ade no baby free beto me na so na edin senya nyame na ehirehira me ama me kase mu odina nke bo me na so kam na mubu na nya ade da fom sa me yesenka me pe bibi de yi me ho no so amfa say Aunty Fosti from the office no so na dia abani o wa ana eni da so na mpenifo wo so nyina agi atum say ma osuwa enye na senia ono ne niamba bi na tifi tie ne sa ne ma no obehia obi a obetimi a control no ne ade timi a ne nyame anim so wo fa so de ne control so de ne dimia so am enya ade da fom to do timi hwe manim se mboma ne kire na say ofa mo ne na de o kan no menti ye mi hu ye yeah aso pona mpoa so nyame adom kakra duba bi ma oti situation na se afi oba from you know say be ye adwuma nti even follow ups na ade nyina akora na me no na eko kai say eko hwe yi bi wo esre so ana papa de mo anware mpo eno fa na ne no frɛ wo fa yenko ye dimirika e fa Richard kan nti no ya yebi ye ya kakra credit na edin ma yen na so nyakopɔ gyina echi ma ya ninkugu ya pim so ko eni mu a duru ba bi na se akontusem akobem ti ye ko ba na sa na se penifo chichire hwe nso kon nso kon chichire nso ko ya asem afi hu ko so ye na Aunty Bea na se mu afutio ne mu mepachaw edin ade ne se ye ba se ye besom sumu nso so de enye ne opɛ ye be kire o se ye na wo yo ti nyame adum kakra na chance ye nyina no ya yes stories are I whole stories are stories are sere ni ade na story ba ko ami momu die e be sinne daswa ene nam madwen mu ye nua ba ye wo fa seketwa Paulina kwachi yes eye ni story no na me ni be bia metiye na metena ya na mesu na edin so abaya wasisu 19 years we wie SS na wato
teacher training form ato police form afele na ohwe animu se teacher training amfano a iti ma mu tie ye some person who story ya ye Kenya mo koy in Facebook page ho no ma mo be hu say we your time ba status edi na dim ene ne maame na omode call St. John of God Hospital na wo dua ya kwanta me yare ne ba me hwene bo mo fa ncheri why nti mo kwa mo be hu na ote won tsana pacho kasa nti na otwen se emu baako se ne mienu so na ebe frɛ no so a no no a select emu baako obefa na ose ontra hokwa okope obi nchen a no no ye adwuma kura itim bo abo sika no according to ne maame no yare ne start ye no sika omudi kan spend day wa akura ne yare ho na ye 15,000 ye sika na akura na nkasa aboa no store na wotia ye tua no 700 sesen no no otimi save 15,000 twen se ye frɛ no ne so mra teacher training na obenya bi teacher training se bi ni fie nti ono a pe kakra gu ho na se yare free hin be kan akura etu ho no ene ne bisisi ye kasai free ne nan ase na ode nante no ebesi ne sisi ba bia anya adwuma utina wonte obona wonte enunti ena nam so a ade ehye no na wanti na hye no amehwa ayekuru ne srem ayekuru pa nyese kuru kitu o ne srem mienu ebo ho ni nyina fa ne fa nyina na ade ne se e ba se ya se chinchini nti o ma me ni chinchini ni ese on kope konfo bi to konfo na ma ne dro to onfa mpunu se be ya obetimi anante nti edro ni sini nantem sa wo pun na ma me ni da ne ho ata aduane abre ya ye ba polina ye se nsuo na da ne ehwegu ni srem ho no ma onte kra se nsuo hye egu ho na on pese obeka na maka ma on nti na toa nti ni srem ye num se ni de ada oba ha se no na ba na jinyina funfa ya me ado mo kra na nche de na ko hye tutu no kra nsuo hye no akọ hye ngu onte sa de anka enye kra okay nti o pampa chotwa o hye akwada no a danu a oba ha first day no ba ni ye program okofie na de achiye ena onya call from Ghana Police Service say ya fan nti omra kwada no me friend ni maame na o maame mpo na friend me no se na me soro ni Pauline nkasa maame na so ne broso ana mse ada die biem na asa ba o se o ma friend say omra police afan nti omra nti ama wa sufiti no na joa bi sisa police a ebinum e pa mu ma connection bi eso mu ye bie o mu ye enso mu timinya yakopon atie ni mpa ebo ama no police na adwuma na ba ahoden ben enai be so no so ye gina no de akọ eni ti akora ndi bisem no kasa nyina esu no de oda susu esan sese buafo ni babia na nyame adoma ye ne etiefo kasa ya ya de tu omonim sese ena eko omadawroma omunso ye mo bia na nyame adom kakra kra nyes kama na the starting process e ma ne kodua ya nkwanta ko kodi be na ye wo ho no mo hwe ye no hu se ne situation no gise konfanochi ti konfanochi no a ofiri ho ba no ofiri dua nkwanta ba no so na ne nan ba ako ahono moja be chinem ti no so ma be di konfanochi be almost 1 week mo ye ne nan ho adwuma ana me ne pegi kura kokohwe no esa kokope akrama no mse enko ekoma no 2000 ana ehwimo mo de discharge no omu yi ni wi ansa na monya specialist dia ma no specialist so hwe no o hwe ne pass results no osama no another lab bia o se onkonko ye na se obetima ya lab na o ma na drobo no drone for 2 months nto no ma drone wi a no kwa kwa sala edro no ma me ko bisa na de f pa ye 3500 5000 6000 na so ti for do makakro mu jeje ma yen ye san yi bi no de kokoto edro na se uguso awo no ya na otwi bia okofisio 3 times ankase hospital otwi bia ufri etimetim ho ba bi ekwa ankase na otwi bia compressor no so aye dropping sika ese edin na se de ye hwe ne se nyambe ya dum na by next month February no benimo dro na wi no kwa koye sa lab no ni ahwe results no se doctor no fi se obetimi aye dia then na afi de ye hu se
dia duro no ye be kuka na dia agya kwada no okay na inshanka openi ba ko wo US mi refin de kakra ona osendi ye $100 ebra na that day na ye appeal no ya ana wa show yen say doctors ehu nya eti no mo ya wa zomba ye surgery na ye ma na so na kakra wa betimi on fa me support papa no nim say a check kura bia na otwimi no bia ofre mi bisa say akra situation say oje feedback e bia say dana koma so say dana ohwa akra no su US was it is say a fit 2025 your main project see any so a Paulina ye hwe say rade be ya dum no fa ye ne atiefo so na wa chi akwara na maye Paulina amen ya ye bi ye nua ba Linda Frimpong onon de na ye first one ya tam and the buy na sister me kana sime ye obi ana bibi ahono ne to se ye ba no fin say ye mpompo na hu no kokotimu eno achi no start so de mpompo aduro eye de mpompo aduro ye so a oye nyina na ehoro nyina na ehoro freni ba no so no na ade na ebo no to no sebe ni obiti ekese ye pe eye odi ya na obi ehso sen uti mom de medium hu de ehso sen uti sentinam si obi no se sport is enti so okay obi foforo Swati se una madio ne papa so te ya o ti me nkasa on na me no unfinished business o ya we enti enu aba so nyame eya adomo na matiefo so je kakra de boa ya ma konforochi doctors best and 9 ejina so they no mu ye surgery for Linda de enem se na etwato ni omu ye nyina na omu nteki more than 1 hour 30 minutes. But Linda did take almost 4 hours. And so no tia ye. Okay. And no pictures no you know honomo. But and I say ye black and white anti when so my kwam ye nyi moja no. Facebook. Best strike. Na when you aba nyame adom say eye. Kai say last week of frame am finshapa na bisa say no so say dey die na msumene ka sai tunufo a kire ne ma bia ne so say dey adru dey amfo hu say ye bi o merashi but onya botre bibia ni a say ma ye busu pani a me na me hwe no so me manage o say kwan ne ya bibia ni a on fa simi so say me hu say wa fa kire koye lala bia na me chi no a yo enti nyame adom ne de no so okay me ne Aisha Kasai na no ifiada no no memenda no Aisha ye hwan Mohib ni mame koda katona wanya holding heart no tiefo adawro ma moboa mi etimi na 380 million 38,000 ade man okay ohia 400,000 it's a 4 billion ti onya akotam ya semo onya chese onya 180 me frɛ no me ne kasa no so esrim sisi ya na mpenifo de tutu mani mo hye ne bone ade nyina se binum kura afra o mo mfa ti se ayedin amman ti se o wosrem ya me boa no bodura o be frɛ ti o frɛ me a na afi ya hwɛ de ebe ye anamo ebetu ti mo hibu so de no sa na eti na yedi ka ka enu abe man de on de wawu nti Ignatius ya man so 15,000 na me adom ko 4 ya dawro ma de cancer of the eye ya de 15,000 na ma na mse 4 days no free na branch no e de free mu na omo high care free ha na de ko nkran ko lebu 15,000 musa kan ya no mo de kokoto ho so mo fan start process they say mfansa enkwa himfiensa mfamba ti 15,000 no omo enyansesa nipa na owu no so say sa de high car if you hold the best ni adubiase kusi no ti ka ni ade yo so be ne dey yo enya basa de yankopon pe na oni so far yetiefo ni ahwefo ye da mo ase omo asoyi mu omo na ma program na gina abedru sa abria yenya bi eka ni enim so mu nyaa yemu mbokoso ani atena ne o gidie se afi 2025 for yewura mu nsisaye pi na beba nsisaye beba so be positive be ye nigye be ya homeka na enim se afi bi ma ye nsantra se no na ya hohoa na ye ka e dia da Awurade ase amen so ni ye edini ye nti akoma mu nsem so far be bia be dure ni
Ebenezer the Radidien Abedrini. Nana Bila Kantanka, or no a chief executive producer. Now, or can I out to say our boss partus D and I am small boss partus D status, and I am assistant producer. Now, show me a lobby, what I know what I say. Coordination, a good, come, and we see, and I am will say, sir, a teamwork, no, a was a teamwork, yes. Well, fast and I'm anti baby, what do you mean? Came watch. I saw for crabs no mafia me. But I can't say Emfa cry. Do you say? O me no wa de bi nko. O me no no. O mo wa de ba ko bi nko mo. Ada ka tu di dey off record. Eti no, sa na ye djuma no ba for one of that say ye nyina ye di nkomo na yes re at say the raka ye na obeka say bio ye fifie ba ko mu e na ye ba se teamwork eni wono ma ye ba producer Canada na host so me nye na me esa na program no enko yie nti ye da mu nyina ma se ne pese ye mo have because da no pa me kwa sorry ho na me metie me inspiration no ekuafo chefa na youth corner yes e ho na metie na o tie nsem o mo ka de wo se wudi de enu kwan se wudi de wo se o ye di se de enu kwan se o ye di se ya eboa nti wo de wuntie ya crowd de kosi ada no pa nko ade aye tie bi na wapo mu de se ne be sie ejina free ye di ama no papa fisha papa be afun ko tie mpie so pacho boko de edin konim ede nyame ase papa yes starting the year right starting me dem encourage resolution starting the year right afisha ase bia na 31st ye ni nyankopon akokasa ye ni ye say ni say enso be bi se ni pakro na chese nyama bia shada nkoyi ama no afini mu ye ba say abrabom a ye nheda nkan sese bio Christoson because ye nim say nye e Christofo nkwa na eti ba ye fa na abrabom a wo hye afefo frase pa na e kwan ben na wo say ye fa so a ye hye afina se yie na se rade dom ye nkwa etimi ewie ye yie anti we nda sipa e chetie fo ne ahwefo nyina amapei na yesha afidi asia ya na message bi ametai preach okay ti amapei na meka ho asem according to Genesis chapter 1 na team ametai to say let's start from the beginning aha nti ene die and the start ye shia papa amapei ka ho asem wa kama na ne say afimi e ba ne hu nhyeda nye bia na enhyeda mfa ne masoronku bia nhyeda mmere na ya na ejina nipa no ankasa no awo bo bra no su no ban so ene ne awo pese wo ye se wa anya ne sa be wo se ade bi se u repeat adekro no a da bia u benya the same results aha ti je se open different results ade se wo se sem aha eti se afin de bekoso aba se nyame dum nkwan ne beto nkwan de bekoso aba na enso so wanwe yia na wa momodin se wo beye bibi ama ho e wa afin mu a de obetia na betie okay enti e ma me kinkan temso ma jibre kinkan patro ya my verse ni bi na mon project of Facebook or my Genesis chapter 1 verse 1 aha to 3 Genesis 1 verse 1 to 3 so me kinkan me de no o say in the beginning God created heaven and the earth and the earth was desolate and void and darkness was upon the surface of the deep se me chetu yasia one two yasia nyankopon opese wo bibi odi bibi esine no so okay mutai nti a wo yesade no nanso ade bi umba verse 2 a ade onu nyankopon no awi ata so se wo ye no wo say the earth was desolate and void why ade dine nyankopon bade na onwa wo bade na ankasa no o bade no won se aye sakasaka ni hunu enti se wo a do be den so afem wo furase a wo ye saade no bibi ne siwa ni sunti a wo ye ya sha afefu furase ede ne si di o tie ye nani so ede no pese wo ye
e de no pese afi no e de bre no ene de nyankopon yi pepepe okay enti se ne sa ne tie dia na de na wo se nyankopon ye na de no ye and was say and darkness was upon the face of the deep the toss me sana esum emutu ebunu nene esum ade me se ye esum susu a esum gira ho se ye undeveloped esum okay on say light means development it is one ye nkuru a ye wo wa na me de me kuro ye set example Aunty Bea me free to answer here eti na bi la kwa re meka so wasa yi nkuru ni na bi me ye free fuase ena me free to ase ena ma sa akotena fuase wo be mfie nson aya asore aha enti obi o free fuase bi asa free to ase cause fuase no eye to ase ni kuru enti tamwa yete kuro no na kane ni ho no Aunty Bea no mi ntum free ha metena ho na duma kese bia ni ho bere kane aba ho no ye won se ni ade mi o ko kese bia ebi ho yes eno ansa na ye panyi ba ko professor from Pomboate obi be hospital so free ho free to ase eno obi be hospital kese your friend say papa here no ye chief justice na eni yeboa on si free ho okay o to ase your friend say training college na me kokoji sope oh fa anka ne pe ni ade ne dia koji sope okay enti enam se kane aba krom ti krom ne yekese be nyame a wo ma ade esuma di ade no enti dia na wo se nyankopon ye nyame abamu moyi Aunty Bea ye ko school no na wo poor me and can say there is a lesson you should heed. Try again. If at first you don't succeed, try again. Aunty Bea the whole brand no odi bibia si na nso mfiti ase no e betimi aba se ahyase niam be bisi basa ti se di Akoma mu nsem ba ye a mboso mu ye ko eduma bia bon se wabam kure ye bu Jimmy Kai first day I meet you one am friend am say Aunty Bea you know yes you can you know na betimi enso bi kwa na wabam bu se da bi ade no na kai si menye na wotwe yes menye na wotwe yes you can ade bia nipa na eye enti betimi enti nyankopon antena ho ni but when we nyina esi the Bible said verse latter even was it and the spirit of God moved upon the surface of the waters. Every shimba, still